식사하시고 배도 부르고 덥고 말씀 듣기 힘든 시간입니다. 그죠? Хоолоо идээд гизэн цадаад халуун үг сонсгож явах хэцүү цаг тийм ээ. 바꿔야 되는데 서서 말씀 듣고 앉아서 말씀하고 이렇게 해야지. Өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо босоогоороо үг сонсоод суугаад үг дамжуулаад үнэхээр сайхан. 그래요. 좀 힘들지만 같이 좀 힘을 내서 말씀을 같이 공부하겠습니다. Жохон ядарч байгаа ч гэсэн хүч гаргаад хамтдаа үгээ сонсё. 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурханд талархаж байна. 이 시간 안디오 학교 모임으로 함께 모였습니다. Энэ цагт Антиох сургуулийн цуглаанаар хамтдаа цугласан байна. 우리가 하나님의 사람으로서 이 땅에 하나님의 뜻을 행하기 위해 살고 있는 줄 압니다. Бид бурхан таны хүнээр бас энэ газар дээр бурхан таны хүслийг үйлдэхийн тулд байгаа хүмүүс үлээ. 하나님의 말씀을 통해 우리가 마땅히 알고 순종해야 될 하나님의 뜻을 더욱 깨닫게 도와주옵소서. Бурхан таны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй мэдэх ёстой үг болоод дуулууртай байдлыг зайлшгүй ухаарчдах туслаарай. 모든 시간 함께 해주시기를 기도드립니다. Бүхэл цаг мөчтэй хамт байж өгөөсэй хэмээн залбирч байна. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 마태복음 10장을 같이 보겠습니다. За Матай 10 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 마태복음 10장. Матай 10. (10장) 1절부터 Матай 10-ын 1-ээс 1094 дугаар удас 8절까지 1-ээс 8 дугаар ишлэл. 마태복음 10장 1절부터 8절입니다. Матай 10-ын 1-ээс 8 1094 дугаар удас 같이 천천히 읽어보겠습니다. удаанаар хамт уншаа. Есүс 12 шавья дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдээс дээгүүрх эрх мэдлийг өгсөн нь тэдгээрийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгийг эдгээхийн тулд ажээ. 12 элч нарын нэрс нь ийм ажгуу. Петр гэгдэг Симоноос эхлээд түүний дүү Андрэ, Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартоломей, Томас, татвар хураагч Матай, Айлбан хүү Яаков, Таддэ, Канаан хүн Симон болон Есүсээс урвсан Искариотын Юдас нар билээ. Есүс эдгээр 12-ыг илгээж тэдэнд тушаан хэлэхдээ харийнхны замаар бүү яв, Самарийнхны хотоорч бүү явар. Харин Израилийн гэрийн төөрсөн хонь дээр оч та нар явахдаа Тэнгэрийн хаанчлал айсуу гэж тунхаглах тун. Өвчтнийг эдгээ, үхэгсдийг босго, уйман өвчтөн цэврэл, чөтгөрийг зайлуул, үнгүй явснаа үнгүй өг. 또 32절부터 Бас 32-оос 39절까지 39 дугаар ишлэл. 마태복음 10장 32절부터 39절 또 읽겠습니다. Матай 10-ын 32-оос 39-ыг бас хамт уншаа. Тиймээс хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрөгч хүн бүрийг би Тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин хүмүүсийн өмнө намайг эсэргүүцсэн хэнийг ч болов би Тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө үгүйсгэн. Намайг газар дээр инх тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инх тайвныг бус харин илд авчирхаар ирсэн юм. Хүүг эцгийнхэн эсрэг, охиныг эхийнхэн эсрэг, бэрийг хадам эхийнхэн эсрэг болгохын тулд би ирсэн. Хүний дайсан нь гэр бүлийнхэн нь болно. Эцгээ юм уу эхээ надаас илүү хайрлагч нь миний хувьд зохистой нэгэн биш. Хүүгээ эсвэл охиноо надаас илүү хайрлагч миний хувьд зохистой нэгэн бишээ. Загалмайгаа авалгүйгээр миний хойноос дагагч нь миний хувьд зохистой нэгэн биш. Амиа олгогч нь түүнийгээ алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан нь түүнийгээ олох болно. 오전에도 이제 중요한 말씀, 교회에 대해서 중요한 말씀을 드렸는데 Үдээс өмнө ч гэсэн чуулганы талаар чухал үгийг дамжуулсан. 이 시간 이제 안디옥 학교 말씀에도 중요한 말씀을 드리게 됐습니다. Энэ удаа ч гэсэн Антиох сургууль дээр чухал үгийг орохоор болсон. 오늘은 그리스도인의 전도 생활이란 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. Өнөөдөр Христэд итгэгчийн сайн мэдээний амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс сурах болно. 전도라고 하는 것은 하나님께서 잃어진 영혼을 구원하기로 정하신 방법입니다. Сайн мэдээ гэдэг нь бурхан аврагдсан хүмүүсийг аврах цор ганц арга. 성경은 거듭난 성도들의 신앙생활을 가리켜서 전쟁에, 싸움에 비유하고 있죠. Библи аврагдсан дахин төрсэн итгэгч нарыг зөвөрлөхдөө дайн тулаантай зөвөрлсөн. 우리는
우리 육신을 다스리고 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 자신과 싸움을 싸웁니다. Бид өөрсдийгөө захираад Бурхны хүсэлд дуулууртай байхын тулд өөрсөнтөөгөө тэмцэлддэг. 그렇죠? Тийм биз? 그리고 거룩한 신앙생활을 하기 위해서 세상과도 싸웁니다. Тэгээд бас ариун итгэлээр амьдрахын тулд энэ ертөнцтэй ч гэсэн тулалддаг. 또한 이뤄진 영혼, 마귀에게 이끌려 사망으로 끌려가는 영혼을 구원하기 위해서 또 복음을 전하면서 싸움을 싸우는 겁니다. Бас алдагдсан сүнс, бузар сүнсэнд хөтлөгдөөд тэр там руу чиглээд явж байгаа хүмүүсийг аврах тэр тэмцэлтэнд тэмцэлддэг. 전도는 사실은 신앙생활의 많은 부분이 싸움이지만 가장 치열한 영적인 싸움이라고 할 수가 있습니다. Тэгэхээр сайн мэдээ энэ итгэлийн амьдралд олон тулалдаан тэмцэлтэй байгаа ч гэсэн энэ сайн мэдээ бол итгэлийн амьдралын хамгийн ширүүн тулалдаан. 근데 싸움에서 승리하기 위해서는요. Тэгэхээр энэ тулалдаанд ялахын тулд 어떤 마음이 필요할 것 같아요? ямар сэтгэл хэрэгтэй вэ? 정말 자신의 모든 것을 걸고 목숨을 걸고 싸우고자 하는 마음이 필요할 겁니다. Үнэхээр өөрийнхөө бүх зүйлийг дэнжин тавиад амь насаа дэнжин тавиад тулалтыг гэсэн сэтгэл хэрэгтэй. 적당하게 하고자 하는 사람은 결코 이 싸움에서 승리할 수가 없습니다. Тохируулаад тулалтыг гэж байгаа хүн энэ дайнд хизээж ялж чадахгүй. 그래서 전도할 때 Тэгэхээр сайн мэдээ тарах. 우리가 가져야 될 마음은요, 정말 나의 모든 것을 다해서 나의 정말 모든 것을 투자해서 이 사람의 영혼을 정말 구원해야 되겠다, 전도해야 되겠다는 마음이 필요한 겁니다. Тэгэхээр сайн мэдээ тарахад өөртөөгөө бүх зүйлээ хөрөнгө оруулаад тэр сүнсийг аврыг гэсэн тийм сэтгэл хэрэгтэй. 사실은 우리가 전도를 하지만 Үнэн дээр бид сайн мэдээ тарааж байгаа ч гэсэн 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하지 못하는 이유는 олон сүнснийг эзэн рүү удирдах чаддгүй шалтгаан нь 우리가 전도하고는 우리의 마음이 사실은 하나님 보실 때에 합당치 않기 때문일 수가 있습니다. сайн мэдээ тараая гэж байгаа бидний сэтгэл Бурхныг харахад зохисгүй байгаа учраас юм. 어떻게든지 이 사람이 정말 구원받았으면 좋겠다, 어떻게든 이 사람 구원받게 되겠다라고 최선을 다해서 한다면 사실은 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도할 수 있을 겁니다. Яаж хийж яагаад энэ хүний сүнсийг аврыг гэсэн чин сэтгэл бүх зүйлээ зориулах юм бол үнэн дээр тэр хүний сүнсийг ч гэсэн эзэн рүү авчирч чадна. 자, 생각해 봅시다. Бодож үзье. 예수님은 우리를 구원하기 위해서 예수님 할 수 있는 몇 퍼센트를 하셨을 것 같아요? Есүс биднийг аврахын тулд Есүс өөрөө хийж чадах хэдэн хувийн хэмжээнд хийсэн бэ? 한 10% 하셨을까요? 10% хийсэн үү? 100%를 하신 겁니다. 100% хийсэн. 맞죠? Тийм биз? 그럼 우리는 전도할 때 어떤 나의 가진 것 중에, 나의 능력 중에, 내가 할 수 있는 것 중에 몇 퍼센트를 해야 될까요? Тэгвэл бид сайн мэдээ тарахдаа надад байгаа зүйл, миний хийж чадах зүйл хэдэн хувийг зарцуулах хэрэгтэй вэ? 100%입니다. 100%. 근데 우리는 100% 안 하죠. Гэтэл бид 100% хийдэггүй. 10%? 10%, 한 20%? 20%, 한 50%? 50% 그냥 안 합니다. тэгээд хийдэггүй. 사실은 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 말씀했잖아요. Үнэн дээр Бурхан бүхий л хүмүүс аврагдаасаа гэж хүсдэг гэж айлцсан. 사람이 구원받는 데 있어서 중요한 것이 두 가지가 있어요. Хүн аврагдахад чухал хоёр зүйл бий. 그 사람이 먼저 구원받고자 하는 마음이 있어야 되겠죠. Эхлээд тэр хүн аврагдъя гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 또 하나는 Бас нэг нь 전도하는 사람이 그 사람을 정말 구원하고자 하는, 구원받게 하고자 하는 간절함이 있어야 됩니다. сайн мэдээд тарааж байгаа үнэн. Үнэхээр тэр хүнийг аврагдуулъя гэсэн чин сэтгэл байх хэрэгтэй. 그렇죠. Тийм биз? 우리 마가복음 2장 여기 잠깐 잡아두세요. За үүнийг хавчуургаар хавчуулаад Марк 2, 마가복음 2장을 보겠습니다. Марк 2-оос харъя. 먼저 이 본문을 가지고 주일날 한번 말씀을 드리려고 하긴 하는데, За энэ үндсэн ишлэлээр дамжуулан эзний өдөр ч гэсэн нэг үг орё гэж бодож байсан. 마가복음 2장 3절부터 Марк 2-ын 3-аас 5절까지 5 дахь ишлэл. 잠깐 주목해 보겠습니다. За хамтдаа уншия. Тэд нэгэн саа өвчтнийг дөрвүүл дамнан түүнд авч ирлээ. Хурсан олноос болж түүнд хүрэх боломжгүй байсан тул тэд түүний байсан газрынхан дээврийг хуулж цоолоод дэвсгэрийг хэвтээ өвчтөнтэй доош буулгав. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд "Хүү минь нүгэл чинь уучлагдсан" гэв. 자, 네 사람이 한 중풍병자를 침상째 예수님께로 데리고 옵니다. Дөрвөн хүн нэгэн саа өвчтнийг дамнаад Есүс рүү очиж байна. 그죠? Тийм угаас 그런데 그 집 앞에 너무 많은 사람들이 있어 예수님께로 갈 수가 없는 거예요. гэтэл гэрийнхэн урд маш олон хүмүүс байгаа учраас Есүс рүү ойртож чадахгүй байна. 전도할 때는요 반드시 방해가 있고 어려움이 있습니다. Сайн мэдээ тарахад гарцаагүй саа дотор бэрхшээл байдаг. 그죠? Тийм биз? 이 사람들도 힘들게 이 중풍병자를 침상째 메고 왔는데 앞에 너무 사람이 많아서 예수님께로 갈 수가 없어요. Энэ хүмүүс ч гэсэн хэцүү байдлаар тэр хүмүүсийг
тэр өвчтнийг дамнаад Есүсөө очиж урдаа олон хүн байгаа учраас очиж 근데 чаддаг. 5절에 뭐라고 되어 있냐면 Тэгэл 5 дахь ишлэлээр юу гэж байна вэ? 예수께서 저희의 믿음을 보시고 Есүс тэдний итгэлийг хараад 저희라는 것은 네 사람뿐만 아니고 이 한 사람 중풍병자뿐만 아니고 네 사람이 포함된 겁니다. за энэ тэд гэдэг нь 4 хүнээр зогсохгүй бас сан өвчтөнд 1 хүн ч гэсэн орж байна. 물어볼게요. Асууя. 중풍병자는 어떤 마음이 있을까요? Энэ сан өвчтөнд ямар сэтгэл байгаа вэ? 낫고자 하는 마음이 있었을 겁니다. Эдгий гэсэн сэтгэл байсан ба. 맞죠? Тийм биз? 네 사람은 어떤 마음이 있었을까요? Тэгвэл энэ 4 хүнд ямар сэтгэл байсан бэ? 어떻게든지 이 사람을 예수님께로 데려가고자 하는 마음이 있었던 겁니다. Яаж хийж яагаад энэ хүнийг Есүс рүү дагуулж очие гэсэн сэтгэл байсан. 예수께서 저희 믿음을 보시고 Есүс тэдний итгэлийг хараад 낫고자 하는 마음, эдгий гэсэн сэтгэл, 낫도록 도와주고 싶은, 낫게 하고 싶은 마음, эдгүүлээ гэсэн сэтгэл, 그 마음을 주님은 보시는 겁니다. тэр сэтгэлийг нь эзэн харж байна. 그죠? Тийм биз? 우리가 전도할 때요, 전도하는 자의 마음도 참 중요하다는 겁니다. Бид сайн мэдээ тараахад ч гэсэн сайн мэдээ тарааж байгаа нь хүний сэтгэл ч гэсэн их чухал. 저 이제 50 하나입니다. 올해가 За би энэ жил 51-тэй 51년 동안 인생을 살면서 느낀 게 있어요. 51 жилийн турш амьдрангаа мэдэрсэн зүйл байна. 저 학교 다닐 때 공부 별로 잘 안 했어요. 예. 학교 다닐 때 공부 별로 잘 안 했다고. Сургууль сурж байхдаа би хичээл тэгтлээ хийгээгүй. 솔직히 학교 가기 싫었어요. Үнэндээ сургууль явахыг хүсдэггүй байсан. 학교는 감옥 이렇게 생각이 됐어요. Сургууль бол шорон гэж боддог байсан. 오늘도 감옥에 가는구나 이런 생각했거든요. Өнөөдөр шорон руу явж гинэ гэж боддог байсан. 근데 구원을 받고 나서 Тэгээд аврагдсны дараа 생각이 바뀌었어요. бодол маань өөрчлөгдсөн. 아, 잘 살고 싶다. Сайн амьдрахыг хүсэж байна. 정말 주님 앞에 정말 잘 살고 싶다. Үнэхээр эзний өмнө сайн амьдрахыг хүсэж байна. 근데 내가 알고 있는 게 내가 할 수 있는 게 너무 적은 거예요. Гэтэл миний мэдж байгаа зүйл, миний хийж чадах зүйл дэндүү цөөхөн байна. 그래서 삶을 적극적으로 살아야 되겠다는 생각을 하게 됐어요. Тэгээс тиймээс энэ амьдралдаа итгэвтэй амьдрыг гэж бодсон. 배우더라도 적극적으로 배우고, Сурсан ч гэсэн итгэвтэй сурч. 전도할 때도 적극적으로 하고, Сайн мэдээ тарахдаа ч гэсэн итгэвтэй 봉사할 тарах. 때도 적극적으로 하자. Үйлчлэгтэй ч гэсэн итгэвтэй үйлчлэе. 근데 배운 게 하나 있어요. Гэтэ сурсан нэг зүйл бий. 간절한 마음이 있으면 하나님이 지혜를 주신다는 거 알았어요. Чин сэтгэл байх юм бол Бурхан мэрэгэн ухааныг өгдөг юм байна гэдгийг мэдсэн. 마음이 없으면요 아무리 좋은 방법 알려줘도요 안 해요. Сэтгэл байхгүй бол хичнээн сайн аргыг хэлж өгсөн ч хийдэггүй. 못하는 것과 안 하는 것은 다른 거예요. Хийж чадахгүй байх, хийхгүй байх өөр. 맞죠? Зөв биз? 이 차이 아시죠? Үүний ялгааг мэднэ үстэй. 사람들은 안 하면서 못하겠다고 얘기를 해요. Хүмүүс хийхгүй байгаа хэрнээ хийж чадаагүй гэж 아니요, хэлдэг. 안 하는 거지 못하는 게 아니에요. Тэр нь хийгээгүй болохоос биш хийж чадаагүй хэрэг биш. 맞죠? Тийм биз? 간절한 마음이 있으면 Чин сэтгэл байвал 지혜를 주십니다. мэрэгэн ухааныг өгдөг. 간절한 마음이 있으면 하나님이 길을 열어 주신다니까요. Чин сэтгэл байх юм бол Бурхан үүд хаалгыг нээж өгдөг гинэ. 그죠? Тийм биз? 430년 동안 애굽에서 종살이했던 이스라엘 백성들, 430 жилийн турш Египтэд бооцлогдчихсан Израилийн ард түмэн 그들은 그렇게 살다가 그냥 죽고 끝내야 될 인생들이었어요. тэд нар тэгэл амьдарч байгаа л үхэл дуусах амьдрал байсан. 그런데 애굽에서 나옵니다. Гэтэ Египтээс гарсан. 비결이 뭐죠? Нууц нь юу вэ? 성경은 간절한 부르짖음이라고 말씀하고 있어요. Библи Бурхныг чин сэтгэлээсээ хашгирч дуудсан гэж хэлсэн. 다른 게 없었어요. Өөр зүйл байгаагүй. 430년 동안 종살이했던 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 수 있었던 단 하나의 이유는 430 жилийн турш Египтэд бооцлогдчихсан Израилийн ард түмэн Египтээс гарсан цор ганц арга нь 간절한 부르짖음. чин сэтгэлээсээ Бурхныг хашгирч дуудсан. 우리 주변에 정말 많은 영혼들이 이뤄진 영혼들 지금 사망으로 끌려가고 있잖아요. Бидний эргэн тойрон ч гэсэн маш олон хүмүүс энэ үхэл рүү туугдаа явж байна. 그죠? Тийм биз? 누군가는 그들에게 복음을 전해줘야 되는데 Хин нэг нь тэдэнд сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 우린 능력이 없어요. Гэтэл биднэрт чадвар алга. 그죠? Тийм биз? 내가 진짜 엄청난 부자라면 Үнэхээр би маш их баян 전 хүн 이렇게라도 байсан. 전도하고 싶어요. Ингээд ч болтгоо сайн мэдээ тарах. 집회 들을 때마다 100만 투구리씩 주겠다. 응? За, семинар сонсох болгонд нь сая төгрөг өгнө. 아마 그러면 다 올 거예요. 그죠? Гэт хэлчих юм бол бүгдээрээ л ирнэ шүү дээ, тийм 이 ээ? 호프트 사람도 아마 다 올 거예요. 그죠? Ховдгийн аймгийн бүх хүмүүс л ирэх баг. 아 진짜 내가 엄청난 부자라면 그렇게라도 전도하고 싶어요. Үнэхээр маш их хэмжээний баян хүн байсан бол тэгэл ч болтгоо сайн мэдээ тарахыг хүсэж байна. 그러면은 돈도 없고 능력도 없어요. Гэтэ мөнгө чалга, чадвар чалга. 그런데 Гэхдээ 하나님은 능력이 없는 우리에게 전도하라고 하시는 거예요. хүч чадалгүй биднэрт сайн мэдээ тараагаарай гэж хэлсэн. 비결은 뭐죠? Энэ нууц нь юу вэ? 우리가 할 수 있는 건 뭘까요? Бидний хийж чадах зүйл юу вэ? 간절함이에요. 간절함. Чин сэтгэл. 간절함. Чин сэтгэл.
하나님은 간절하게 부르짖는 자의 그 기도를 들으시고 역사해 주시는 거거든요. Бурхан чин сэтгэлээсээ залбирч байгаа тэр хүний залбирлыг сонсоод ажиллаа явуулдаг. 전도할 때 어떤 말을 해야 될까요? Сайн мэдээ тарахтаа юу гэж хэлэх вэ? 아니요. 어떤 말을 하는 게 중요한 게 아니에요. Гэхдээ юу гэж хэлэх вэ гэдг нь чухал биш. 간절한 말이 중요한 거예요. Чин сэтгэлийн үг нь л чухал. 간절한 마음 있는 사람은요. 전도하다가 어려움이 생기면요. 이거를 어떻게든지 뛰어넘습니다. Чин сэтгэлээсээ сайн мэдээ тарааж байгаа, сайн мэдээ тарааж хэцүү зүйл тулгарх юм бол үүнийг яаж хийж байгаа ч болтгой давдаг. 마음이 없는 사람은 아무리 좋은 환경이 있어도 전도 안 합니다. Сэтгэл нь таагүй байгаа хичнээн сайхан орчин байсан ч сайн мэдээ тараадаггүй. 오늘 우리가 읽은 본문 마태복음 10장에 보면 예수님께서 12 제자를 부르시고 그들에게 전도하러 보내신 내용이 기록되어 있습니다. Өнөөдрийн бидний үндсэн ишлэл Матай 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Есүс 12 шаваа дуудаад тэднийг сайн мэдээ тараахаар явуулж байгаа үйл явдал гарна. 이 12명의 제자는 바로 구원받은 우리들을 대표하는 겁니다. Энэ 12 шав нь аврагдсан биднийг төлөөлж байна. 예수님께서 12명의 제자를 전도하러 보낸 것은 곧 구원받은 성도인 우리를 전도하라고 보내시는 모습입니다. Есүс 12 шаваа дуудаад явуулж байгаа нь аврагдсан биднийг сайн мэдээ тараахаар явуулж байгаатай адилхан. 나중에 꼭 마태복음 10장을 꼭 묵상해 보세요. 읽어 보세요. Дараа нь та бүхэн Матай 10 дугаар бүлийг заавал нэг уншаад тунгаан бодоод үзээрэй. 예수님께서 제자들을 전도하러 보내면서 무엇을 부탁하셨나 한번 생각하면서 읽어 보시면요. 깨달아질 겁니다. Есүс шавнартаа сайн мэдээ тараахт нь юу гэж загсан бэ гэдгийг бодоод унших юм бол ухаарна. 예수님은 한 사람의 영혼이 천하보다 귀하다고 말씀했습니다. Есүс нэг хүний сүнс тэнгэр газраас эрхэм үнэтэй гэж 한 хэлсэн. 사람의 영혼의 가치는 Тэгэхээр нэг хүний сүнсний үн цэн нь 이 지구만한 금덩어리보다 더 귀한 거예요. энэ дэлхийн нийт хэмжээтэй алтны хэмжээнээс үн цэнтэй. 그래서 성경은 말하는 거예요. Тиймээс Библи хэлж байна. 구원받은 사람이 진짜 성공한 사람이라고. Аврагдсан хүн л жинхэнэ амжилтанд хүрсэн. 한 사람의 영혼을 구원한 사람, 전도한 사람이 진짜 성공한 사람이라고. Нэг хүний сүнсийг аварч байгаа, сайн мэдээ дарааж байгаа хүн л амжилтанд 한 хүрсэн. 사람의 영혼의 가치가 천하보다 더 귀하다고 주님 말씀했습니다. Тэгэхээр нэг хүний сүнсний үн цэн тэнгэр газраас илүү эрхэм үнэтэй гэж эзэн 알 хэлсэн. 수 있는 증거가 있죠? 예. 그걸 알 수 있는 증거가 있다고. Үүнийг мэдэж олох баталгаа байна. 하나님은 말씀으로 천지 만물을 창조했습니다. Бурхан тэнгэр газраар энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн. 하나님은 그냥 이 세상 그냥 말씀으로 창조했어요. Бурхан үгээрээ энэ ертөнцийг бүтээсэн. 빛이 있으라. Гэрэл бий бол. 그죠? Тийм биз? 궁창 위의 물과 궁창 아래 물로 나눠지라. Окторгуун дээрх ус, окторгуун доорх ус салаа. 하늘에는 새가 나르라. Тэнгэр чууд нисээ. 그죠? Тийм биз? 육지에 있는 짐승이 나오라. Махбодтой амьтад гарч ирээ. 말씀으로 창조했어요. Үгээрээ бүтээсэн. 근데 나를 구원하기 위해서는, Гэтэ намайг аврахын тулд 우리를 구원하기 위해서는요. биднийг аврахын тулд 말씀으로 한 게 아니에요. үгээрээ л хэлээгүй. 자기 독생자를 십자가에 내줬죠. Өөрийн цорын ганц хүүгээ загалмай дээр өгсөн. 그 가치가 너무 귀하니까. Тэр үн цэн нь үнэхээр нандин учраас. 그죠? Тийм биз? 한 사람의 구원받는 것이 하나님 보실 때는요. 이건 비교할 수 없는 너무 큰 가치라는 거예요. Нэг хүний сүнс аврагдах нь Бурхныг харахад харьцуулахын аргагүй том үн цэнтэй. 자, 그럼 물어봅시다. Тэгвэл асууя. 세상에서 중요한 일 할 때 Энэ ертөнцийн гэсэн чухал зүйлийг хийхдээ 대충 하면 할 수 있을까요? өнгөцгөн хийгээд явбод болох уу? 사실 인생을 대충 살아가는 사람에게는 중요한 일을 맡길 수가 없습니다. Үнэндээ энэ амьдралаар өнгөцгөн хийж байгаа хүнд чухал зүйлийг даатгах боломжгүй. 맞죠? Зөв биз? 맞죠? Зөв биз? 우리도 주변에 정말 중요한 일을 누구에게 부탁해야 된다면요. 야, 이거 할 만한 사람이 누굴까 찾게 돼 있습니다. 그렇죠? Би ч гэсэн эргэн тойрондоо үнэхээр чухал ажлыг даатгахыг үл үүнийг хийж чадах хүн хэн билээ гэж хайдаг үстэй. 그죠? Тийм биз? 하나님도요. 이 중요한 전도의 일을 아무한테나 맡길 수가 없는 거예요. Бурхан ч гэсэн энэ чухал сайн мэдээний ажлыг хэн хүнд хамаагүй даатгах чадахгүй. 정말 충성된 사람. Үнэхээр итгэмжит хүн. 정말 주님을 사랑하는 사람. Үнэхээр эзнийг хайрлаж байгаа. 영혼의 귀함, 영혼의 가치를 아는 사람. Энэ сүнсний эрхэм, сүнсний үн цэнийг мэддэг хүн. 전도에 정말 자신의 간절한 마음으로 최선을 충성되게 할 수 있는 사람. Сайн мэдээг үнэхээр чин сэтгэлээсээ бүх хүчээ дайшлаад хийж байгаа хүн. 주님은 그런 사람을 찾고 계시고 그런 사람에게 전도하게 하시는 거예요. Эзэн тийм хүнийг хайж байгаа, тийм хүнд сайн мэдээний ажлыг даатгадаг. 디모데전서 2장 1-р Тимот 2 1344-р удас 4절입니다. 2-ын 4-р ишлэл. 디모데전서 2장 4절. 1-р Тимот 2-ын 4 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэрээр бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг. 하나님이 마음이 나옵니다. Энд дээр Бурхны сэтгэл 여러분 гарч байна. 성경 읽을 때요.
Тиймээс та бүхэн Библийг уншихдаа 하나님의 마음을 좀 알으려고 노력하시면은 마음이 보입니다. Бурхны сэтгэлийг олж харъя гэсэн сэтгэлээр унших юм бол Бурхны сэтгэл ч гэсэн харагддаг. 하나님은 어떤 마음을 갖고 있다? Бурхан ямар сэтгэлтэй гинөө? 모든 나도 구원받기를 원하셨지만 모든 사람이 구원받기를 원하신다. Намайг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа ч гэсэн бүх хүмүүс аврагдаасаа гэж хүсэж байна. 그죠? Тийм багаз. 어느 날 이 말씀을 묵상하다가 마음에 정말 야, 내가 이렇게 살면 안 되겠다 이런 생각을 한 적이 있습니다. Нэг өдөр энэ үгийг уншаад тонгоон бодож байгаа сэтгэлдээ би үнэхээр ингэж амьдарч болохгүй юм байна штэ гэсэн бодол төрсөн. 하나님 모든 사람 구원받기를 원하고 있는데 Бурхан бүх хүн аврагдаасаа гэж хүсэж байхад 나는 안 그런 거예요. би тэхэхгүй байна. 나는 모든 사람이 구원받기를 원하는 마음이 없는 걸 알았어요. Надад бүх хүн аврагдаасаа гэсэн сэтгэл байхгүй байгаа юм байна гэдгээ мэдсэн. 너무 부끄럽죠, 하나님 앞에. Бурханы өмнө үнэхээр их итсэн. 그죠? Тийм биз? 여러분 예수님 십자가 못 박히셨을 때 다 이뤘다 그랬잖아요. Хүмүүсээ Есүс загалмай дээр цовлогдоо бүгд гүйцэлтэй гэсэн штэ. 누구 들으라고 하셨죠? Хэнийг сонсоорой гэж хэлсэн бэ? 아니 피를 채찍에 맞아서 이미 많은 피를 흘려서 외칠 힘도 없는데, 그죠? Ташуурдуулаад бүх цусаа урсгаал хашгирагч тэнхээлг алгаад 예수님이 거기서요 마지막 죽을 힘을 다해서 다 이뤘다 그랬습니다. гэтээ Есүс төгсгөлт нь хамгийн сүлд өөхөх хүчээ шавхаад бүх хүчээ шавхаад гүйцэлтлээ гэсэн. 누구 들으라고요? Хэнийг сонсоорой гэж байна? 저와 여러분 들으라고. Би болон та бүхнийг сонсоо гэд. 모든 사람 들으라고 외친 겁니다. Бүх хүмүүсийг сонсоорой гэж тэгэж хашгирсан. 주님은 죽는 순간까지 모든 사람 구원하기 위해서 최선을 다하신 거죠. Есүс өөхөх хүртлээр сүүлийн амьсгалаа хүртлээр бүх хүн аврагдаасаа гэж эцэг хүртэл хашгирсан. 근데 나는 구원받고 주님을 사랑한다고 말하면서 Гэтэл би аврагдаад эзнийг хайрладаг гэж ярьж байгаа юм. 그런 마음이 없는 거예요. Ийм сэтгэлгүй байна. 여러분 호흡도에 오래 사셨죠? Та бүхэн ховдод удаан амьдарсан мэт те. 여러분 정말 구원받았다면 우리는 이런 마음이 있어야 됩니다. Та бүхэн үнэхээр аврагдсан бол бидэнд ийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 우리가 몽골에 있는 모든 도에 다 가서 전도할 수 없지만 Монголд байгаа бүхий л аймагт очиод сайн мэдээ тараач чадахгүй ч гэсэн 적어도 호흡도에 사는 사람들에게만큼은 내가 정말 전도해야 되겠다. ядчиж ховдод амьдарч байгаа хүмүүст би сайн мэдээ тараая. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ. 사실 이번에도 그런 마음이 좀 들었어요. Үнэндээ энэ удаа ч гэсэн ийм сэтгэл төрсөн. 제가 처음에 이제 셀렌게 선교할 때 Би анх Сэлэнгэд сайн мэдээ тарааж авах үед 정말 많은 어려움이 있었는데요. үнэхээр олон 1년 бэрхшээл 동안 байсан. 진짜 모임 장소도 자꾸 쫓겨다니고 옮겨다니고 자동차 사고도 나서 막 그렇게 되고 Нэг жилийн турш суглааны байраа олоод хөөгдөл гараал машинтай өнгөрөөл тийм зүйлсүүд тохиолдсон. 마지막에 큰 개를 치고 모이는데 개가 또 비바람 때문에 또 무너졌어요. Тэгээд сүүлд нь маш том гэр барьсан гэсэн тэр гэр маань бороо шуурганаас болоод нураад унчихсан. 1년 동안 진짜 많이 어려웠거든요. Нэг жилийн турш үнэхээр их хэцүү байсан. 그때 이제 하늘을 쳐다보면서 주님께 기도한 게 있어요. Тэр үед тэнгэр ширтээд эзэнд хандан залбирсан үе би 하나님 여기 좀 봐주세요. Бурхан минь биднийг нэг хараач. 여기도 구원받을 영혼들이 있습니다. Энд ч гэсэн аврагдахыг хүсэж аврагдах ёстой сүнснүүд байна. 하나님 좀 여기 좀 봐주세요. Бурхан та ийшээ нэг хараач. 그 무너진 게르 이제 다 철거하고 다 이제 뜯어내면서요. Тэр нурсан гэрийг бүгднгийн цэгслээд хураанга 진짜 하늘 보고 그냥 이렇게 기도했어요. тэнгэр рүү ширтээд Бурхан тандан залбирсан. 하나님 여기 좀 봐주세요. Бурхан та ийшээ нэг хараач. 누군가는 그런 기도를 해야 되지 않을까요? Хин нэгэн ингэж залбирах хэрэгтэй биш гэж юу? 누군가는. Хин нэгэн. 그죠? Тийм биз? 호흡도에는 누가 그런 기도 해야 될까요? Ховдод хин ингэж залбирах хэрэгтэй вэ? 여러분들입니다. Та бүхэн. 하나님 제발 여기 좀 봐주세요. 우리 가정을 좀 봐주세요. Бурхан та биднийг нэг хараач. Манай гэр бүлийг нэг хараач. 우리 가족들을 좀 봐주세요. Манай гэр бүлийг нэг хараач. 이 지역에 있는 사람들을 영혼들을 좀 봐주세요. Энэ аймагт байгаа хүмүүсийн сүнсийг нэг хараач. 부르짖는 자에게 하나님 응답하십니다. Хашгирч байгаа нэгэнд л Бурхан хайруулж. 출애굽의 비결은 뭐라 그랬죠? Игэтээс гарсан нууц нь юу гэж хэлсэн блэ? 간절한 부르짖음. Чин сэтгэлийн хашгираа. 간절한 부르짖음. Чин сэтгэлийн хашгираа. 다른 거 없습니다. Өөр зүйл байхгүй. 전도는 Сайн мэдэн. 간절함을 하는 거거든요. Чин сэтгэлээсээ таарад. 왜 하나님 모든 사람 구원받기를 원하시니까. Яагаад Бурхан бүх хүн аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа учраас 내가 모든 사람을 전도할 수는 없지만 би бүх хүнд сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 적어도 이 홉도에 사는 사람에게만큼은 내가 전도해야 되겠다. Ядчил ховдод амьдарч байгаа хүмүүс би сайн мэдээ тараа. 저 서부권에 올 때 그런 마음 갖고 왔어요. Би баруун бүсд ирэхдээ ийм сэтгэлтэй ирсэн. 이번에
학교 수행의 준비 모임 하면서 또 그런 마음이 들었어요, 사실은. Энэ удаа ч гэсэн зуны нэгдсэн семинарын бэлтгэл уулзалтыг хийнгээ үнэндээ ийм сэтгэл төрсөн. 저희 자매랑 교제하면서 Би их нэртэйгээ нөхөрлөнгөө 맞아. 여기 있는 사람들, 이 지역에 사는 사람들 누가 전도하냐? зөвөө энэ аймагт амьдарч байгаа хүмүүст хэн сайн мэдээ дараах юм бэ? 내가 하고 우리가 해야지. Би хийгээд хоёулаа хийя. 내가 하고 우리가 해야지. 그죠? Би хийгээд бид нар хийцгээе. 맞죠? Тийм биз? 근데 우리가 그런 마음이 없으면요, 주님 역사해주지 않아요. Биднэрт ийм сэтгэл байхгүй бол эзэн ажиллаж чадахгүй. 어떤 사람들은 말합니다. Зарим хүмүүс хэлдэг. 몽골에 살기 좋은가 보죠. 왜 또 들어오셨어요? За Монголд амьдрахад сайхан байгаа юм байна да. дахиад ороод ирчлээ. 살기 안 좋아요. 죄송한 얘기지만. За уучлал хүсэж байгаа ч гэсэн амьдрахад тийм таатай биш ээ. 한국에 살기 훨씬 좋아요. Солонгост амьдрах үнэхээр таатай. 전도로 왔어요. 전도로. Гэтэ сайн мэдээ тарахаар ирсэн. 근데 저는 저의 선택을 후회하지 않아요. Гэтэ би энэ өөрийн сонголтондоо харамсдаггүй. 왜? 야가 하나님 반드시 내가 주님 뜻을 순종하기 위해서 내 육신의 것을 버렸을 때 하나님 반드시 영원한 것으로 갚아줄 것을 믿으니까요. бурхан ганцаагүй эзний хүслийг үйлдэхийн тулд өөрийн зүйлээ орхих үед бурхан гарцаагүй алдар суулгаж өгнө гэдэгт итгэж байгаа учраас 하나님은 약속을 반드시 지키셔요. бурхан амлалтаа заавал сахдаг нэг юм. 우리가 정말 그거 믿고 산다면 진짜 힘있게 전도해야 돼요. Бид үүнд нь итгээд жинкнээс амьдрах юм бол хүчтэйгээр сайн мэдээ тарах. 왜 구원받은 성도가 전도해야 되느냐? Яагаад аврагдсан итгэгч сайн мэдээ тарах ёстой вэ? 하나님 모든 사람이 구원받기 원하시기 때문입니다. Бурхан бүх хүн аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа учраас. 그죠? Тийм биз? 두 번째 이유는 Хоёр дахь шалтгаан нь 우리가 구원받은 성도가 이 땅에 사는 목적이 전도이기 때문입니다. аврагдсан итгэгчийн энэ газарт амьдарч байгаа зорилго нь өөрөө сайн мэдээ учраас. 대학을 졸업하신 분들은 알 거예요. Их сургуулаа төгссөн хүмүүс мэдж байгаа. 들어가면 처음에 교양 과목이라고 배웁니다. За орох юм бол эхлээл нөгөө бэлтгэл гэж явдаг штэ тийм ээ. 그 다음에 전공을 이제 필수 과목, 전공해야 될 과목을 배웁니다. Түүний дараа үндсэн ангиа төгсөөд дараа нь яг мэрэгжлийн суур хичээлээ сурдаг штэ тийм ээ. 교양 과목 아무리 점수 좋아도 전공 필수 과목 F 맞으면 졸업 못합니다. Хичнээн эхний ангиар сайн сурсан ч гэсэн сүүлийн тэр шалгалтуудаа авах юм бол төгсөж чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 그리스도인에게 전도는 필수 과목. Тэгэхээр Христэд итгэгчийн сайн мэдээ нь дадлагжих анги байна. 반드시 해야 될 거라는 거죠. Зайлшгүй хийх ёстой зүйл. 우리는 전도하기 위해서 이 땅에 살고 있어요. Бид нар сайн мэдээ тарахын тулд энэ газарт амьдарч байна. 장사하는 성도도 전도하기 위해서 장사하는 거예요. Наймаа эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн мэдээ тарахын тулд наймаа. 공부하는 성도도 Хичээл хийж байгаа итгэгч ч гэсэн 전도하기 위해서 공부하는 거예요. сайн мэдээ тарахын тулд хичээл хийж байна. 집을 짓는 사람도 Байшин барьж байгаа хүн ч гэсэн 전도하기 위해서 집을 짓고 있는 거예요. сайн мэдээ тарахын тулд байшин барьж. 맞습니까? Зөв үү? 자동차 정비하는 성도도 전도하기 위해서 자동차 정비하는 거예요. Автомашин засаж байгаа итгэгч ч гэсэн сайн мэдээ тарахын тулд автомашин засаж байна. 그래서 잘해야 돼요. Тиймээс сайн хийх хэрэгтэй. 그래서 열심히 해야 되는 거예요. Тиймээс хичээнгүйлэн хийх хэрэгтэй. 공부하는 학생은 진짜 공부 열심히 해야 돼요. Хичээлээ хийж байгаа сурагч нь үнэхээр сайн хичээлээ хийх. 구원받기 전에는 나를 위해서 공부했다면 Аврагдахаас өмнө өөрийнхөө төлөө хичээлээ хийсэн. 구원받고 나면 복음 전하기 위해서 전도해야 되니까 Аврагдсны дараа сайн мэдээ тарахын тулд хичээл хийх хэрэгтэй. 또 잘해야 되겠죠. Тэгхийн тулд сайн хийх хэрэгтэй шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 건물을 짓는 성도도 Байшин барьж байгаа итгэгч ч гэсэн. 구원받기 전에는 나를 위해서 돈 벌기 위해서 건물을 짓다면 Аврагдахаас өмнө өөрийнхөө төлөө мөнгө олохын төлөө байшин барьж исэн бол 구원받고 나면 주를 위해서 복음을 위해서 집을 짓는 거니까 аврагдсны дараа сайн мэдээний төлөө эзний төлөө байшин барьж байгаа учраас 더 잘해야 되는 거예요. илүү сайн хийх хэрэгтэй. 맞죠? зөв биз? 그래서 Тэгээд 복음을 위해서 살아가는 성도는 잠깐은 세상 사람들에게 하나님 믿는 것 때문에 비난받고 욕 먹을 수 있지만 сайн мэдээний төлөө амьдарч байгаа итгэгч энэ ертөнцийн түр сайн мэдээ тарахад хүмүүсээр хараалгаал тэгэл хавчлага амсаж байгаа ч гэсэн 시간 지나면 칭찬을 받습니다. цаг хугацаа өнгөрөх юм бол сайшаалгана. 야, 너 구원받고 나니까 진짜 너처럼 살아야 되겠다는 생각이 들었다. 이런 말을 들어야 됩니다. Чамайг аврагдсан чи үнэхээр чам шиг амьдрахыг хүсэж ийн гэсэн үгийг сонсох хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 그런 말을 들어야 되는 거예요. Ийм үгийг сонсох хэрэгтэй. 성경에 말씀하고 있거든요. Библи хэлж байна. 디도서, Тэгэд 디모데 후서 뒤에 디도서 있습니다. 2 дугаар Тимот номны ард Тит ном байгаа. 디도서 2장 Тит 2 1352 дугаар удас 5절. 2-ын 5. 이
성도의 삶과 복음의 관계를 설명해 주고 있는 말씀이에요. Энэ нь итгэгчийн амьдрал болоод сайн мэдээний амьдралыг харьцуулж хэлж өгч байна. 복음과 성도의 삶의 관계를 설명해 주고 있는 겁니다. Тэгэхээр сайн мэдээ итгэгчийн харилцааг нь хэлж өгч байна. 다시. 복음과 성도의 삶의 관계를 설명해 주고 있는 말씀이라고. Сайн мэдээ болон итгэгчийн амьдралын харилцааг хэлж өгч байна. 2장 5절 2-ын 5 읽겠습니다. уншия. Нөхөртөө захирагдан ухаалаг цэвэр явдалтай гэрийн эзэгтэй инрэнгүй байхад сургах юм. Тэгвэл бурхны үг муу хэлэгдэхгүй. 자, 가정에서 우리 자매들은 어떻게 살아야 된다? Гэр бүлдээ эхнэр хүмүүс яаж амьдрах хэрэгтэй гэнэ? 5절에 근신하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하며. 5 дээр нөхөртөө захирагдан ухаалаг цэвэр явдалтай гэрийн эзэгтэй инрэнгүй байж гэж байна. 왜요? Яагаад вэ? 이는 하나님의 말씀이 회방을 받지 않게 하려니라. Тэгвэл бурхны үг муу хэлэгдэхгүй. 그죠? Тийм биз? 또 9절, 8절 Бас 8 дахь ишлэл 읽겠습니다. уншия. Маргаангүй эрүүл үгээр байвал сөргөлтөгч нь бидний тухай ярих муу юмгүй болж ичих болно. 젊은 남자들은 우리 청년들이나 우리 직장 생활하는 형제들은 За залуу хүмүүс буюу залуучууд ажил төрөл хийж байгаа анхнаар 바르게 살아야 된다는 거예요. зөвөр амьдрах хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이니라. Энэ нь чамтай сөргөлтөгч нь бидний тухай ярих муу юмгүй болж ичих үе. 아니, 교회 다니는 거 말고는 욕할 게 없어. Сүмд явж байгаас өөр харах зүйл алга. 그리스도인은 그런 말을 들어야 됩니다. Христэд итгэгч хүн ийм үгийг сонсох хэрэгтэй. 교회 다닌다는 사람이 저렇다. 이런 말을 들으면 안 되죠. Сүмд явж байгаа хүн ийм байдгийн байна гэсэн үгийг сонсож болохгүй. 그죠? Тийм биз? 저 사람은 교회 다니는 거 말고는 도대체 뭐 욕할 게 없어. Энэ хүн сүмд явдгаас бусдаар харах зүйл алгаа. 우리는 그런 말을 들어야 되는 겁니다. Бид ийм үгийг сонсох хэрэгтэй. 맞죠? Зөв биз? 10절, 10 9절 10절 9-10 읽겠습니다. уншия. Боолууд альва зүйлд эзэндээ захирагдан таалалд нь нийцүүлж зөөрж эсэргүүцэлгүй, шамшигдуулалгүй, харин аливаа сайн итгэлийг харуул. Тэгвэл тэд бидний аврагч Бурхны сургаалыг бүх талаар чимнэ. 뭐 물론 지금은 종이 없습니다. 예. 지금은 종이 없잖아요. Одоохондоо боол гэж байхгүй шүү дээ, тийм ээ? 하지만 우리는 질서 속에 살아갑니다. 위아래가 있습니다. Тэгвэл 그죠? бид дистаралал дун дээр доор гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 사장이 있고 직원 있고 Захирал нь байна, ажилчин нь байна. 부모가 있고 자녀가 있고 Аав ээж нь байна, үр хүүхэд нь байна. 맞죠? Тийм биз? 그 관계 속에 살아갑니다. Ийм харилцаан дунд амьдардаг. 근데요, Гэхдээ 어떻게 하라는 거예요? яагаар гэсэн бэ? 올바르게 살라는 거예요. Зөв амьдраа гэж. 왜요? Яагаад? 10절에 10 дээр 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 복음을 빛나게 하람이니라. тэгвэл тэд бидний аврагч Бурхны сургаалыг бүх талаар чимнэ. 야, 구원받았다고 사람 바뀌었어. 좋아졌어. За аврагдаа тэр хүн өөрчлөгдөөд сайн болчлоо. 야, 구원받으면 사람이 저렇게 Уу, 좋아지는구나. аврагдах юм бол хүн чинь ингэж сайн болдго юм байна шүү дээ. 구원받아야 되겠다. Аврагдъя. 나도 말씀 한번 들어봐야 되겠다. Би ч гэсэн энэ үгийг сонсъё. 이런 말을 들어야죠. Ийм үгийг сонсох хэрэгтэй. 맞죠? Зөв биз? 우리는 돈이 많지 않고 능력이 없지만 Бид мөнгөгүй, чадваргүй ч гэсэн 내 삶으로 복음 전하는 겁니다. өөрсдийнхөө амьдралаар сайн мэдээг тараадаг. 내 삶으로. Өөрийн амьдралаар. 그렇죠? Тийм биз? 우리가 이 땅에 살아가는 목적이 뭐다? 전도입니다. Бидний энэ газар дээр амьдарч байгаа зорилго юу гэсэн бэ? Сайн мэдээ тарах. 주님은 십자가에 죽으시면서 우리에게 이렇게 말씀하신 거예요. Эзэн загалмай дээр нас оронгоо бидэнд ингэж хэлж байна. 내가 Би 너의 영혼을 구원해 줬는데 чиний сүнсийг авраад өгсөн. 나를 위해서 좀 남은 생에 살아주겠니? Үлцэн амьдралтаа чи миний төлөө амьдрах уу? 살아야죠. Амьдрах хэрэгтэй. 주님에서 우리 살아야죠. Эзний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 주님이 나 위해서 죽어준 건 고맙지만 난 주님의 살 마음이 없어요. Эзэн миний төлөө өгсөнд нь талархаж байгаа ч гэсэн би эзний төлөө амьдрах сэтгэл алгаа. 그 사람은 진짜 악한 사람입니다. Тэр хүн бол жинкнээсээ хорон муу хүн. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 우리가 전도해야 되는 이유는요. Бид сайн мэдээ тарах ёстой шалтгаан. 복음 전하자면 한 사람도 구원받을 사람이 없기 때문입니다. Сайн мэдээ тарахгүй бол нэг ч хүний сүнс аврагдаж чадахгүй учраас байна. 자, 천국 복음이 지금 온 세상 모든 민족에게 다 증거됐습니다. Деважингийн сайн мэдээ энэ дэлхийн бүх үндэстэнд тунхаглагдсан. 구원받은 성도는 이 땅에서 구원의 통로, 복음의 통로, 축복의 통로로 살고 있습니다. Аврагдсан итгэгч энэ газар дээр ёрөөлийн сувг, сайн мэдээний сувг, авралын сувг болж амьдарч байгаа. 그죠? Тийм биз? 그런데 그 통로가 막혀버리면요, Гэтэ энэ сувг нь бөглөрчих юм бол 복음이 전해질 수가 없어요. сайн мэдээ тараагдах боломжгүй. 내가 입 다물고 있으면요, Би амаа жимээгээ сууж ивэл 또는 구원받았다고 하면서도 합당치 못하게 살면요, бас аврагдсан гэж ярьж байгаа ч гэсэн зохисгүй амьдрал 통로가 막혀버리는 겁니다.
Энэ сувг нь бөглөрнө. 로마서 10장을 보겠습니다. Ром 10 дугаар бүлгээс харъя. 13절 14절 13 14 1280 дугаар удас 로마서 10장 13절 14절 Ром 10-ын 13 14 읽겠습니다. уншия. Учир нь эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно. Тэгвэл түүнд итгээгүй тэд яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тэд яаж түүнд итгэх вэ? Тэд тунхаглагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Эзний нэрийг дуудагч бүхэн аврагдах болно. 주의 이름을 부른다는 것은 예수님 이렇게 부른다는 뜻이 아닙니다. Эзний нэрийг дуудана гэдг нь Есүсээ гэж дуудахыг хэлээ. 참으로 회개하고 예수님을 자신의 주와 구주로 믿는 것을 말하는 거예요. Жинхнээсээ гимшээд Есүсийг өөрийн эзэн гэж хүлээн зөвшөөрж авахыг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 14절에 14 дээр 믿으려면 누군가 전해줘야 될 거 아니에요. итгийгвэл хин нэгэн дамжуулах хэрэгтэй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 들어보지도 못한 이름을 어떻게 믿냐고요. Сонсоогүй нэрэндээ яаж итгэх вэ? 그죠? Тийм биз? 누군가는 전해줘야 됩니다. Хин нэгэн дамжуулж тараах хэрэгтэй. 누굽니까? Тэр нь хэн бэ? 먼저 구원받은 저와 여러분입니다. Төрөөж аврагдсан би болоод та бүхэн. 우리가 입 다물고 있잖아요. Бид амаа жимигээ суу штэ. 우리 주변에 한 사람도 구원받지 못합니다. Хэн бол эргэн тойронд мань нэг ч хүн аврагдаж чадахгүй. 그렇죠? Тийм биз? 자, 우리 누가복음 15장 보겠습니다. Луг 누가복음 15장 15 1179 7절입니다. 7 дугаар ишлэл 15장 7절 15-ын 7 같이 읽어볼까요? хамт уншия. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил гимших шаардлагагүй 99 зөвдөөс илүүгээр гимсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. 하나님이 가장 기뻐하는 것이 뭐라고 되어 있습니까? Бурхны хамгийн их баярлаг зүйл юу гэж 죄인 байна вэ? 한 사람 회개하고 돌아오는 거. Нүгэлт нь нэг хүн гимшээд эргээд ирэх. 그 한 사람이 누굽니까? Тэр нэг нүгэлт нь хэн бэ? 저와 여러분이었습니다. Би болон та бүхэн 또 байсан. 누굽니까? Бас хэн бэ? 내 주변에 있는 영혼들입니다. Бидний эргэн тойронд байгаа сүнснүүд. 하나님 내 주변에 있는 영혼들 한 사람 한 사람 구원받을 때 하나님이 그렇게 기뻐하십니다. Бурхан бидний эргэн тойронд байгаа сүнснүүд нэг нэгээр аврахад Бурхан тэгтлээ их баярлдаг. 10절 10 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил нэг нүгэлтэн гимшвэл Бурхны тэнгэр элч нарын оршихуйд баяр хөөр болно гэв. 죄인 하나가 회개하면 Нэг нүгэлтэн гимшвэл 하나님이 가장 기뻐합니다. Бурхан хамгийн ихээр баярлдаг. 22절 За 22 дугаар ишлэл. 22절 읽겠습니다. 22-ыг уншия. Харин эцэг нь боолуудаа хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцал гарт нь бүгж зүү хөлд нь гутал өмсөг. 24절도 읽겠습니다. 24-ийг бас уншия. Учир нь энэ хүү минь үхсэн боловч амь оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. 여러분 한번 생각해 보세요. Та бүхэн нэг бодоод үзээрэй. 내 아들이요 Миний хүү 교통사고로 심장이 멈췄습니다. за автослоор зүрхэн зогсчихлоо. 병원에 실려갔습니다. Тэгээд эмнэлэг рүү дагуулаа явлаа. 죽었다고 생각하고 있습니다. Үхсэн гэж бодож байна. 마음이 무너집니다. Сэтгэл маань нуран унж байна. 응급실에 들어갔는데요. За эмчилгээний өрөө рүү орлоо. 의사가 나와서 말합니다. Эмч гараад хэлж байна. 아들이 살아났어요. Хүүчээ амилчихлаа. 심장이 다시 뜁니다. Энэ зүрхэн дахиад цохилж байна. 제일 기쁜 소식이죠. 제일 기쁜 소식이잖아요. Үнэхээр баярт мэдээ штэ тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 지금 하나님의 마음이 그렇다고 설명해 주는 거예요. Одоо бурхны сэтгэл яг ийм байна гэдгийг тайлбарлаж өгч байна. 죄인 한 사람 구원받으면 Нэг нүгэлтэн аврагдвал 죽은 줄 알았던 아들이 다시 살아나는 것처럼 하나님 그렇게 기뻐하신다고. үхсэн хүү дахин амь орж байгаатай адилхан бурхан тэгтлээ их баярлж 이 байна. 말은 비유가 아닙니다. Энэ үгийг зөөрлөхийн аргагүй. 사실입니다. Үнэн бохгүй юу? 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 Энэ хүмүүс үхсэн боловч амь оржээ. 내가 잃었다가 다시 얻었노라. Тэр алдагдсан боловч олдлоо. 여러분 우리가 구원받을 때 하나님 그렇게 기뻐했다니까요. Бид аврагдахад бурхан тэгж баярлсан гэж байна. 아십니까? Ойлгосноо? 그리고 내 주변의 영혼들 한 사람 한 사람이 구원받을 때 하나님은 그렇게 기뻐하시는 거예요. Бас миний эргэн тойронд байгаа сүнснүүд маань нэг нэгээрээ аврагдах үед бурхан ингэж баярлаа гэж байна. 자, 어떤 마음으로 전도해야 될까요? Тэгвэл ямар сэтгэлээр сайн мэдээд харах хэрэгтэй вэ? 간절함. Чин сэтгэл 또 하나는 бас 주님의 은혜를 감사하는 마음. эзний нэгүсэл талархсан сэтгэлээр. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도에게 있는 공통적인 마음은 은혜에 대한 감사입니다.
аврагдсан итгэгч нарт байдаг нийтлэг тал нь нэгүсэлтэд талархсан сэтгэл. 감사함이 없는 성도다? 그건 말이 안 됩니다. Талархал байхгүй итгэгч энэ нь таарахгүй байна. 모든 구원받은 성도에게는 적어도 마음속에 자신을 구원해 주신 하나님에 대한 감사가 있습니다. Бүх аврагдсан итгэгч нар багадаа л гэхэд сэтгэлд нь эзэн аварч өгсөн талархал байдаг. 그런데 Гэхдээ 구원받은 성도가 그 감사한 마음을 잃어버릴 수 있어요. аврагдсан итгэгч тэр талархсан сэтгэлээ алдаж болдог. 언제요? Хизээвэ? 죄 지을 때요. Гэм нүгэл үлдэх үед. 죄는 성도의 마음속에서 감사한 마음을 뺏어가 버립니다. Энэ гэм нүгэл итгэгчийн сэтгэлд байгаа тэр талархсан сэтгэлийг нь булаагаад аваад явдаг. 시편 51편 Дуулал 51. 시편 51편 배경이 나와 있죠? За дуулал 51-ийн дэвсгэр нь гарч байна. 51편 앞에 보면은 이 시편 51편이 기록된 배경이 기록되어 있습니다. Дуулал 51-р бүлэг дээр дуулал 51-р бүлэг яаж бичигдсэн тэр үйл явдал нь гарч байна. 뭐라고 되어 있습니까? Юу гэж гарч байна вэ? 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 저에게 온 때에 Бачиба руу орсны дараа Давид дээр иш үзүүлэгч Натан ирсэн үеийн Давидын дуулал. 아시죠? Ойлгосноо? 아니 아시냐고. Мэдчихэв үү? 다윗이 바세바를 취해서 간음죄를 짓고 Давид Бачибаг аваад завхаарлын нүгэл үлдэх 그 үед 죄를 숨기기 위해서 이 바세바의 아내인 우리아를 전쟁터에 내보내 죽였잖아요. тэр гим нүглээ нууж дарагдуулахын тулд энэ Бачибагийн эхнэр нөхөр Уурьяг аваад дайнд явуулдаг. 1년 후에 하나님께서 선지자 나단을 보냈습니다. Нэг жилийн дараа бурхан иш үзүүлэгч Натаныг явуулдаг. 공개적으로 다윗의 죄를 책망했습니다. 예. 공개적으로 모든 사람 앞에서 다윗의 죄를 책망했다고. Олны өмнө Давидын гим нүглийг зэмлсэн. 다윗은 하나님을 경외하는 사람이었기 때문에 Давид бурхнаас эмээдэг хүн байсан учраас 나단 선지의 책망을 듣고 정말 철저하게 돌이킵니다. Натан иш үзүүлэгчийн зэмлэлийг сонсоод тууштайгаар гимшдэг. 자, 회개하는 가운데 기록된 것이 시편 51편입니다. Гимших явцдаа бичсэн энэ бичээс нь дуулал 51-р бүлэг байна. 뭐라고 기도하고 있는지 봅시다. Юу гэж залбирч байгааг 12절 12 доор ишлэл 읽겠습니다. уншия. Авралынхаа баяр баясгаланд надад сэргээн өгч хүсэл зоригынхоо сүнсээр намайг тэтгэж. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고. Эзэн авралынхаа баяр баясгалан надад сэргээн өгч. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 죄 주고 나서 구원의 기쁨, 즐거움을 잃어버렸다는 뜻입니다. Гим нүгэл үлдээд авралын баяр баясгалан баяр хөөрөө алдсан байна гэсэн үг. 그죠? Тийм бооз. 구원의 즐거움이 없는 성도는 죄 가운데 있는 성도예요. Авралын баяр баясгалан байхгүй итгэгч гим нүгэл дотор байгаагүй. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 구원의 즐거움이 없다면 진짜 구원이 처음부터 아니었던지, Авралын баяр баясгалан байхгүй бол анханасаа аврагдаагүй юм уу? 정말 구원받은 성도가 맞다면 Үнэхээр аврагдсан итгэгч бол 죄 가운데 있던지 гим нүгэл дотор байдаг гэсэн жоо. 둘 중에 하나입니다. Энэ хоёрын нэг нь. 그리고요. Тэгээд 자원하는 심령, 자원하는 마음을 주옵소서라고 하죠. хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж гэж байна. 무슨 뜻입니까? Юу гэсэн үг вэ? 자원하는 죄 짓고 나서 자원하는 마음을 잃어버렸다, 빼앗겼다는 뜻이에요. Гим нүгэл үлдээд сайн дураараа хийгсэн сэтгэлээ булаалгасан гэсэн үг. 주님의 은혜를 보답하고 복음을 전하고 주님을 섬기고자 하는 그런 마음을 잃어버렸다는 뜻입니다. Эзний нэгүсэлд хариулаад сайн мэдээ тараагаад эзэнд үйлчлэе гэсэн тэр сэтгэл нь алга болсон гэсэн үг. 실제로 성도가 죄를 짓잖아요. Боддоор итгэгч хүн гим нүгэл үлдэн штэ. 교제 나오고 싶어요? Тэгэх юм бол нөхөрлөө ирэхийг хүсдэг үү? 나오기 싫어요. Ирэхийг хүсдэггүй. 교회 나오기 싫어요. 형제자도 보고 싶지 않습니다. хүсдэггүй. Ахан дүүсээ харахыг ч хүсдэггүй. 말씀 듣고 싶지 않아요. Үг сонсохыг ч хүсдэггүй. 기도도 안 돼요. Залбирлан ч болдог. 당연히 전도는 안 되죠. Ойлгомжтой сайн мэдээ ч гэсэн болохгүй. 그죠? Тийм биз? 당연히 전도도 안 됩니다. Ойлгомжтой сайн мэдээ ч болохгүй. 죄는 성도의 마음에서 구원의 하나님의 은혜를 보답하고자 하는 마음 자체를 뺏어버립니다. Гэм нүгэл итгэгчийн зүрх сэтгэлээс Бурхны нэгүсэлд хариулъя гэсэн тэр сэтгэлийг нь бүгдийг булаагаад явчихдаг. 물어볼게요. Асууя. 언제 성도가 가장 깨끗할까요? Хизээ итгэгч хүн хамгийн цэвэр байдаг вэ? 언제 성도가 가장 깨끗할 것 같아요? Хизээ итгэгч хүн хамгийн цэвэр байдаг вэ? 씻고 나와서 За угааж гарсны жисний усанд орсны дарааё. 언제 깨끗할까요? Хизээ цэвэрхэн байх вэ? 전도할 때요. Сайн мэдээ дараахад. 전도할 때 가장 깨끗합니다. Сайн мэдээ тараах үед хамгийн цэвэр байдаг. 왜? 내가 이 나가? 사람 전도하려고 죄를 멀리하거든.
Би энэ хүнд сайн мэдээ тараахын тулд гим нүглээс хол байна. 혹시 내가 죄지어가지고 이 사람에게 전도해야 되는데 막힐까봐 두려워서 죄를 멀리하거든요. Магадгүй би гим нүгэл үлдээд энэ хүнд сайн мэдээ тарааж хагаад одоо болохгүй байх үгээд гим нүглээс хол байдаг. 그죠? Тийм биз? 전도해 보면 알아요, 그죠? Сайн мэдээ тараахын бол мэддэг үстэй. 자기가 혹시라도 잘못해가지고 구원받을 이 사람이 말씀 들을 사람이 못 들을까봐 정말 마음이 조마조마합니다. Магад өөрөө гим нүгэл үлдснээс болж үг сонсоод аврагдах хэвээр хүн аврагдаж чадахгүй байх үе гэдгээ сэтгэл нь бүр түгшиж сонирн болдог. 그래서 전도할 때 성도가 가장 깨끗합니다. Тиймээс сайн мэдээ тараах үед итгэгч хамгийн цэвэр байдаг. 전도하고 있을 때 가장 간절하게 기도하게 돼 있어요. Тэгэхээр сайн мэдээ тараах үед хамгийн чин сэтгэлийн залбирал гардаг. 정말 하나님 앞에 깨끗하게 살고 싶으면요, Үнэхээр Бурхны өмнө цэвэр амьдрахыг хүсэж ивэл 전도하는 것이 생활이 돼야 됩니다. сайн мэдээ тараах нь өөрийн амьдрал болох хэрэгтэй. 전도할 마음이 없는 성도는요, 자꾸 세상을 기웃거리고 죄도 짓고 유혹도 받아들이고 하거든요. Сайн мэдээ тараа гэсэн сэтгэлгүй он энэ ертөнцийн рүү нэг чиглээл уруу татагдал гим нүгэл үлддэг. 내 주변에 전도할 사람이 없어. Миний эргэн тойронд сайн мэдээ тараах хүн байхгүй. 주님 꼭 금방 오실 것 같지 않아. Эзэн тийм удахгүй ирэхгүй юм шиг байна. 처음 말씀 들을 때부터 주님 오신다고 했는데 안 오잖아? Анх үг сонсоход л эзэн ирнэ гэсэн ирээгүй байгаа сте. 지난번에 집회 때 어떤 분 상담할 때 저한테 이런 질문 했어요, 진짜로. Өмнө нь семинараар нэг хүн сайн мэдээ тарааж хахад надад ингэж хэлсэн. 질문할 거 있대. 물어볼 거 있대. хахад ингэж хэлсэн. Асуусан. 뭐예요? Юу вэ? 10몇 년 전에도 주님 오신다고 했는데 За эзэн 10 хэдэн жилийн өмнө л ирнэ гэж хэлсэн. 아직까지 안 오셨는데 Одоо хүртэл ирээгүй л байна. 진짜 오실까요? Жинкнээс ирэх юм болов? 안 오실 것 같은데. Ирэхгүй юм шиг байна. 그러고 있는 거예요, Гэсэн. 세상에. 그런 사람이 깨끗하게 살겠어요? Ийм хүн цэвэр амьдрч чадна гэж юу? 그런 사람은 깨끗하게 안 삽니다. Ийм хүн цэвэр амьдрч чадахгүй. 마음 세상에 뺏겨서 세상에 빠져 사는 거예요. Энэ сэтгэл нь ертөнцид булгаадаад энэ сэтгэл нь ертөнцид хандаад сэтгэлээ ертөнцид булаалгаад амьдрна. 전도할 때 어떤 마음 드느냐면요, Тэгэхээр сайн мэдээ тарахад ямар сэтгэл төрж 주님 이 вэ? 사람 정말 구원 받을 때까지 말씀 들을 때까지 오지 마세요. 이 사람 말씀 들을 때까지 오지 마세요. Эзэн минь энэ хүн үг сонсох хүртэл та битгий ирээч. 그런 마음 든다니까요? Ийм сэтгэл төрдөг. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ? 저는 요즘에 그런 기도합니다. Би сүүлд ингэж залбирч байгаа. 주님, Эзэн минь 우리 식구들 학예수양회 준비하고 하기 위해서 봉사하고 있는데 манай ахын дүү суны нэгдсэн семинартаа бэлтгэхийн тулд үйлчилж байна. 아직 오시면 안 돼요. Харахаа ирж болохгүй шүү. 아직 오시면 안 돼요. Харахаа ирж болохгүй шүү. 그런 마음 있거든요. Гэсэн сэтгэл байдаг. 힘들어 죽겠다. 주님 그냥 빨리 오세요. 어? Хэцүү байна. Үхлээ. Эзэн хурдан ирээч. 그런 마음이 아니고 Ийм сэтгэл биш. 힘들긴 힘들지. Хэцүү ядарч байгаа үед ядарч байгаа. 응? 근데요, 마음속에 그런 기도가 나온다니까요. Гэтэ сэтгэлээс ийм залбирал 우리 гардаг. 식구들 진짜 고생하면서 이렇게 하고 있는데 Ахын дүүс нь үнэхээр хөдөлмөрлөд ингэж хийж байна. 주님 이번에 학예수양회 지나고 오세요. Эзэн та энэ зууны нэгдсэн семинар дуусны дараа ирээрэй. 진짜 그런 마음이 든다니까요. Үнэхээр ийм сэтгэл төрдөг. 전도하는 사람은요, 주님 너무 빨리 오실 것 같아. 그러니까 잠깐 조금만 기다려달라는 기도가 나와. Сайн мэдээ тарааж байгаа. Үнэхээр эзэн хурдан ирэх гэж байгаа учраас жоохон удаад анснасаа гэж залбир. 전도 안 하는 성도는요, Харин сайн мэдээ тарахгүй байгаа гэтгэж 뭐 금방 안 와. тийм хурдан ирэхгүй. 뭘 금방 와, 금방 오게. Юу гэж хурдан ирж идэв. 안 올 걸? Ирэхгүй байлгүй. 그러고 있다니까요. 이 전도 안 하는 성도의 특징이에요. Энэ бол сайн мэдээ тараахгүй байгаа хүний онцлог. 세 번째는요, Гуравт нь 어떤 마음으로 전도해야 되느냐. ямар сэтгэлээр сайн мэдээ тарах хэрэгтэй 주님을 вэ? 가장 사랑하는 마음이 있어야 됩니다. Эзнийг хамгийн ихээр хайрлсан сэтгэл байх хэрэгтэй. 마태복음 10장입니다. Матай 10 дугаар бүлэг. 마태복음 10장 Матай 10 34절부터 34-өөс 37절까지 37 дугаар ишлэл 읽어봅시다. уншия. Намайг газар дээр инх тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инх тайвныг бус харин илд авчирхаар ирсэн юм. Хүүг эцгийнхэн эсрэг, охиныг эхийнхэн эсрэг, бэрийг хадам эхийнхэн эсрэг болгохын тулд би ирсэн. Хүний дайсан нь гэр бүлийнхэн нь болно. Эцгээ юм уу эхээ надаас илүү хайрлагч нь миний хувьд зохистой нэгэн биш. Хүүгээ эсвэл охиноо надаас илүү хайрлагч миний хувьд зохистой нэгэн бишээ. 36절에 36 дээр 사람의 온소가 자기 집안 식구리라. хүний дайсан нь гэр бүлийнхэн нь болно. 아이고
그래 맨날 술 마시는 남편이 원수가 맞다. Тийм шүү дээ. Байнга л архи уудаг нөхөр маань дайсан маань мөн. 그런 뜻이 아닙니다. Ийм утгатай биш шүү дээ. 아이고 어쩐지 말 안 듣는 내 동생이 원수구나. Тийм байсан юм аа. Үгэнд ордгоо энэ дүү маань дайсан байсан юм байна. 그런 뜻이 아니죠. Ийм утгатай биш. 가족 중에 한 사람이 정말 구원받잖아요. Гэр бүл дотроос нэг хүн үнэхээр аврагдсан шүү дээ. 그러면 눈이 띄어집니다. Тэгэх юм бол нүд нь нээгддэг. 뭘 보게 됩니까? Юуг хардаг вэ? 내 가족들이 지금 지옥 가고 있다는 거 보입니다. Одоо манай гэр бүлийнх нь там руу явж байгаа юм байна гэдгийг нь харагддаг. 그래서요 Тэгээд 어떻게든지 그들을 전도하려고 구원하려고 하게 돼 있습니다. яаж хийж байгаа тэдэнд сайн мэдээ тарахын тулд аврахын тулд оролддог. 누가 싸웁니까? Хинтээ тулалдаж байна. 사단 마귀하고 싸웁니다. Сатан диаволтой тэмцэлж байна. 그죠? 가족들은 몰라요. Гэр бүлийнх нь мэдгүй. 자기들이 지옥 가고 있는지 몰라. Өөрсдөө там руу явж байгаагаа ч 근데 мэдэхгүй. 구원받은 손은 그게 눈에 보여. Харин аврагдсан итгэгчнэр тэр нь нүдэнд нь 마귀가 내 가족들을 지금 지옥으로 끌고 가고 있다는 게 보여요. диавол одоо гэр бүлийнхний маань чирээ там руу явж байгааг харж байна. 싸우는 거예요. Тиймээс тэмцэлддэг. 근데 가족들이 좋아해요, 싫어해요? Тэр үед гэрийнх нь дуртай байдгүй, дургүй байдгүй. 싫어요. Дургүй байдаг. 그만 얘기해. Ярихаа бол 너 혼자만 교회 다녀. чи ганцаараа л сүмдээ. 말씀 듣자고 하지 말어. 말씀 듣자고 하지 말어. Үг сонсъё гэж битгий хэл. 자꾸 반대합니다. 그죠? Инхүү байнга эсэргүүцдэг. 그래서 싸움이 시작되는 거예요. Тиймээс энэ тэмцэл тулалдаан эхэлж байна. 근데요, 전도에 가장 방해되는 것이 있어요. Гэтэ сайн мэдээ тарахад хамгийн их саад дотгор болдог зүйл бий. 인정. Дассан сэтгэл. 부모님이 싫어해서 교회 나오는 거를. Гэхдээ аав ээж маань сүмд явахыг дургүй байна. 우리 자녀들이 전도하는 거 싫어해가지고. Манай үр хүүхдүүд сайн мэдээ тарахад дургүй байна. 그래서 입 다물어. Тиймээс амааж имэдэг. 말이 돼요? Энэ байж болох зүйл үү? 그 말이 안 되는 거예요. Байж болох зүйл биш ээ. 근데 많은 성도들이 그 인정 때문에 입 다물고 살아. Гэтэл олон Христэд итгэгчдэр энэ дассан сэтгэлээс олж амааж имэдэг. 남편이 싫어하니까, Нөхөр маань дургүй байгаа учраас, 형제자매들이 싫어하니까, ах эгчнэр маань дургүй байгаа учраас, 육신의 형제자매들이 가족들이 싫어하니까, махбодийн гэр бүлийнхэн маань дургүй байгаа учраас, 부모님이 싫어하니까. аав ээж маань дургүй байгаа учраас. 그래서 가족의 평화를 위해서 그냥 나는 구원받고 그냥 입 다물고 살아가는 거예요. Тиймээс гэр бүлийн амар тайвныхаа төлөө би амаа чимээгээ зүгээр амьдрэ. 성경은요 그런 사람을 가리켜서 불신자보다 더 악하다고 말씀했어요. Библи тийм хүмүүсийг хэлэхдээ үл итгэгчнээс хорон муу хүн гэж хэлсэн. 세상에서 가장 악한 사람이 누군지 아세요? Энэ ертөнцийн хамгийн хорон муу гэж хэн бэ? 자기는 구원받고 천국 가면서 Өөрөө аврагдаад яваажн руу явахаар 자기 болсон. 가족들 지옥 가는 거 보면서도 입 다물고 있는 사람이 제일 악한 사람이라고. Өөрийн гэр бүлийнхэн там руу явж байгааг харсан атлаа амаа чимээгээд байж байгаа нь хамгийн хорон муу хүн. 34절에 44 дээр 34절에 34 дээр 예수님 말씀했습니다. Есүс хэлсэн. 내가 세상에 화평을 주러 온 것이 아니고 Би газар дээр инг таймныг авчирхаар ирсэн гэж. 검을 주러 왔다. Харин илд авчирхаар ирлээ. 칼을 주러 왔다. Илд авчирхаар ирлээ. 칼은 뭐 했어요? Энэ ил дээр юу хийдэг вэ? 사람을 죽여. 사람 죽일 때 хүн алгад уу? 뜻밖의 대답이 나왔습니다. 뜻밖의 대답이 나왔다고. 생각하지 못한 대답이 나왔다고. Ерөөсө бодож үзээгүй хариулт гарч ирлээ. 사람 죽여봤어요? Хүн алж үзсэн юм уу? 싸울 때 전쟁할 때 쓰는 게 칼이잖아요. Тулалдах үед дайнд гарахдаа энэ сэлэм хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 칼을 주러 왔다는 게 무슨 뜻이에요, 예수님이? Тэгэхээр Есүс илд авчирхаар ирсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 이 믿음의 선한 싸움을 싸워야 된다 그런 뜻이에요. 이 구원받고 이тгэлийн 나면 аврагсны дараа итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэх ёстой гэдгийг хэлж байна. 마귀에 끌려가는데 내 가족들 영혼을 구원해내기 위해서는 이 마귀의 싸움을 싸워야 된다는 뜻이에요. Бузар сүнс нь чирэгдээд явж байгаа гэрийнхнийхээ сүнсийг аврахын тулд бузар сүнстэй тулалдах хэрэгтэй гэсэн утгатай. 여러분 사실 한국 식구들이 얼마나 어려움 속에서 전도하는 거 여러분들 간증을 좀 들어보면 사실은 놀랄 것들이 많이 있을 거예요. Үнэн дээр та бүхэн Солонгос ахын дүүс ч гэсэн ямар хэцүү байдал сайн мэдээ тарааж байгаа гэрчлийн сонсоод гэх юм та бүхэн цочиж гайхах бах. 어떤 자매님 얘기 잠깐 해줄게요. Нэг ихчийн талаар ярьж өгье. 교회 나가면 남편이 집에 들어오지 못하게 문을 잠가 버립니다. Сүм рүү явах юм бол нөхөр нь гэрлүүгөө орч чадахгүйгээр хаалгаж ажилладаг. 진짜 밤새 문 밖에서 떨다가 남편 출근할 때 이제 나오면 그저서야 집에 들어가는 자매도 있어요. Тэгээ шүнжэнгөө гадаа ингээл уйлж дуулаад байж байгаа л нөхөр нь ажилдаа гарах юм бол гэрлүүгөө ордог тийм ихч бий. 어떤 자매님은요 맨날 남편이 술 먹고 돌아가서 교회 다닌다고 집안 물건 다 집어 던지고 깨 부수고 막 부인을 막 때리는 거예요. Тэгээд зарим ихч нь болохоор нөхөр нь сүмд явлаа гэдээ арх ууж ороод агсан давал гэр орныхоо эд тогшлыг ч гэсэн уурж ивдээл
Тэгэл эхнэрээс бас зоддог тийм хүн байна. 근데 전도합니다. Гэхдээ сайн мэдээ тараадаг. 맞으면서 전도하는 거예요. Зодуулангаа сайн мэдээ тараадаг. 실제로 그렇게 전도하는 한국 식구도 꽤 많습니다. Бодитоор тэгэж сайн мэдээ тараадаг Солонгос ахын дүүс үнэхээр олон бий. 선교팀 오시는 우리 한국 식구들 보면 다 웃으면서 막 얘기하잖아요, 그죠? За одоо Солонгос сайн мэдээний багийг эргээд харах юм бол бүгдээрээ л инээгээ ярьдаг штэ тийм ээ. 다 고난도 없는 거 같고 다 그냥 행복한 것 편하게 살고 있나 보다 생각될지 모르겠지만 Бүгдээрээ зовлонгүй аз жаргалтай тав тухтай амьдарч байгаа юм шиг бодогдож болох юм. 사실은요 네? 많은 한국의 성도들도 고난 속에서 전도합니다. Маш олон Солонгос итгэгч нар ч гэсэн зовлон дунд сайн мэдээ тараадаг. 아니, 주님이 우리를 구원하기 위해서 침뱉음을 당하고 뺨을 맞고 십자가 못 박히셨는데 Эзэн биднийг аврахын тулд нулимуулаад, алгадуулаад, загалмай дээр хүртэл цовдлогдсон. 우리가 전도하는데 뭐 고난 없겠어요? Гэтэл бид сайн мэдээ тарахад зовлон байхгүй байх гэж юу? 있어요. Байгаа. 그런 거 싫어하고 그런 거 두려우면요 전도 못 해요. Гэтэ түүнээс цааргалал, түүнээс дургүй байх юм бол сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 전도할 때는요 정말 기꺼이 희생하고 수고하는 마음으로 전도를 해야 됩니다. Сайн мэдээ тарахдаа үнэхээр баяр хөөртэйгээр хөдөлмөрлөж, золиослыг гэсэн сэтгэлээр сайн мэдээ тарах. 요한복음 12장 Иохан 12 24절 24-р эшлэл. Ин 215 дахь удас 12장 24절 12-ийн 우리가 진짜 마음에 좀 새겨야 될 말씀입니다. үнэхээр бидний сэтгэлдээ сийлэх ёстой үг. 읽겠습니다. Унши. Үннээр би та нарт хэлье. Буудаан үр газар эс унан эс үхвээс тэр ганцаараа үлдэн харин тэр үхвээс олон үр гаргана. 구원을 받고 Аврагдаад 그 사람이 구원받고 신앙생활하는데 1년, 2년, 3년, 5년 돼도 주변의 사람이 한 사람도 구원을 못 받아요? тэр хүн аврагдаад итгэлээр амьдраад 1 жил, 2 жил, 3 жил, 5 жил болсон ч эргэн тойрноос нэг ч хүн аврагдахгүй байна. 왜죠? Яагаад вэ? 죽지 않는 거예요. Өөрөө өөхөхгүй байна. 구원을 받았는데 여전히 자기 생각을 고집하고 희생하기 싫어하는 거예요. Аврагдсан ч гэсэн урдын адил өөрийн бодолтой зөрүүдлэл золиослохоос дургүй байгаад байна. 그런 사람은요 자기만 구원받아요. Ийм хүн өөрөө л аврагдана. 그러나 Харин 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽으면 буудаан үр газар дунаад үхвэл 30배, 30, 60배, 60 100배의 열매를 맺는다고 주님 말씀했어요. 100 дахин үр жимсээ гаргана гэж эзэн хэлсэн. 죽지 않기 때문에 전도가 안 되는 거예요. Үхэхгүй байгаа учраас л сайн мэдээ тарагддаг. 죽는다는 것은 희생한다는 뜻이에요. Үхнэ гэдг нь золиослох гэсэн утгатай. 자기를 깨뜨리지 않으니까 자기를 희생할 마음이 없으니까 전도가 안 되는 거예요. Өөрийгөө хагалж, өөрийгөө золиослоё гэсэн сэтгэл байхгүй байгаа учраас сайн мэдээж гэсэн болохгүй байна. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 전도에는 많은 희생, 수고가 필요한 겁니다. Сайн мэдээнд маш их золиослол, хөдөлмөр хэрэгтэй. 그런 사람에게 하나님께서 많은 열매를 맺게 해주시는 거예요. Ийм хүнд бурхан маш олон үр жимсийг ургуулж өгнө. 마지막으로 하나만 더 말씀드리고 마칠게요. За төгсгөлд нэг зүйлийг хэлээд дуусгая. 우리는 내 주변에 있는 사람들 중에서요. Бид өөрсдийн эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс 누구에게 먼저 전도 복음을 전해야 될지를 좀 알아야 됩니다. хинд ихлээд сайн мэдээ тарах ёстойгоогоо мэдэх хэрэгтэй. 이거는 중요한 말이니까 말씀드리고 마칠게요. Энэ чухал учраас энэ талаар хэлээд дуусгая. 마태복음 10장 Матай 10 4절부터 5절부터 6절입니다. 5 6 10장 5절부터 6절 10-ийн 5 6 읽겠습니다. уншия. Есүс эдгээр 12-ыг илгээж тэдэнд тушаан хэлэхдээ харийнхны замаар бүү яв. Самарихны хотоорч бүү ор. Харин Израилийн гэрийн төөрсөн хонд дээр оч. 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. Харин Израилийн гэрийн төөрсөн хонд дээр оч. 지금 예수님께서 제자들을 보내면서 뭐라고 말씀하시는 거예요? Одоо Есүс шавнараа явуулангаа юу гэж хэлж байна вэ? 이방인에게 가지 말고 Харийнхан руу бүү оч. 사마리아의 땅에도 가지 말고 Самарын хотоорч бүү оч. 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. Израилийн гэрийн төөрсөн хонд дээр оч гэж байна. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 이방인들은 전도하지 말란 뜻입니까? Харийнханд сайн мэдээ тарааж болохгүй гэсэн үг үү? 아니요. Үгүй ээ. 전도의 순서가 있다는 뜻이에요. Сайн мэдээ тарах дистарал байна гэдгийг хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 자, 우리 주변에 많은 사람들이 우리가 많은 사람에게 전도해야 됩니다. Бид эргэн тойрныхоо олон хүмүүс сайн мэдээ тарах 누굴 хэрэгтэй. 먼저 전도해야 될까요? Тэгвэл хинд нь эхэлж сайн мэдээ тарах 제일 хэрэгтэй. 무관심한 사람?
хамгийн анхаарахгүй байгаа хүн дөө? 제일 강박한 사람? хамгийн хатуу ширэн хүн дөө? 아니에요. Үгүй ээ. 쭉 얘기해 보면은 반응을 보이는 사람이 있어요. 반응을 보이는. Ингээд сайн мэдээ тараад үзэх юм бол нэг хариу үйлдэл үзүүлдэг хүн байдаг. 그죠? Тийм биз? 관심을 갖는 사람. Анхаарч байгаа хүн, 들어보려고 하는 사람. сонсъё гэж 아니 байгаа 그런 хүн. 사람 놔두고 Тийм хүмүүсийг орхичоод 전혀 관심 없는 사람. ямар ч анхаарахгүй байгаа хүн дээр. 제일 강박한 사람. Хамгийн хатуу хүн дээр. 그런 사람은 전도한다고 시간 낭비하지 말고 Тийм хүнд сайн мэдээ тараана гэж цагаа өрн таран хийлгүүгээр 전도 주변에 누가 그래도 관심을 갖고 누가 좀 들을 수 있을까 그걸 파악해가지고 그런 사람부터 한 명 하면 전도하는 거예요. тэр эргэн тойрондоо хэн үгийг сонсох боломжтой, хэн арай нэг анхаарал хандуулж байна. Тийм хүмүүсийг ажиглаж байгаа тэр хүнд сайн мэдээ тараах хэрэгтэй. 여러분 에덴동산에서 이 뱀이 Хүмүүсээ эдийн цэцэрлэгт энэ могоо 누구한테 가서 선악과 먹으라고 유혹했습니까? хинд очиж сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг гэдгэж уруу татсан ба. 아담이 아닙니다. Адам биш, 하와죠. Ева өстэй. 뱀도요 누구한테 가서 말해야 되는지 알았던 거예요. Энэ могоо ч гэсэн хин дээр очиж хэлэх вэ гэдгээ мэдэж байсан. 만약에 뱀이 아담한테 가서 먼저 유혹했다면 어떻게 됐을까요? Хэрвээ могоо магадгүй Адам дээр очиод уруу татсан бол яах вэ? 아담은 선악과 먹지 않고 뱀을 잡아 먹었을 것 같아요. 그죠? Адам сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идэхгүй могоог барьж идэх байсан юм шиг байна, тийм 그지? ээ? 응? 그죠? Тийм биз дээ? 이거 유혹을 해야 되는데 누구한테 먼저 유혹을 하지? Уруу татахтаа хэнийг төрүүлж уруу татах вэ? 하와가 좀 조금 약한 것 같아. Энэ Ева хараа сул ах шиг байна. 하와가 하나님의 말씀을 좀 확실히 모르고 있는 것 같아. Энэ Ева бурхны үгийг баттай мэдэхгүй байх шиг байна. 얘부터 넘어뜨려야 되겠다. Иннээс ахуулан унгаана. 그래서 넘어뜨린 거예요. Тэгээд унгаасан. 우리도 전도할 때요. Бид нар ч гэсэн сайн мэдээ тарахдаа 누구한테 먼저 전도해야 될지를 알아야 돼요. төрүүлж хэн сайн мэдээ тарах ёстойгоо мэдэх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 정말 중요한 겁니다. Үнэхээр чухал зүйл. 시간이 많이 지나서 이제 마칠게요. Цаг хугацаа өнгөрсөн учраас ингээд дуусгая. 전도는 간절한 마음으로 하는 겁니다. Сайн мэдээг чин сэтгэлээр тараадаг. 전도는 Сайн мэдээ нь 우리의 생활로 하는 겁니다. бидний өөрсдийн амьдралаараа тараадаг зүйл. 그렇죠? Тийм биз? 그리고 전도는요. Тэгээд бас энэ сайн мэдээ нь 기꺼이 희생하고 수고하는 마음을 가지고 해야 됩니다. баяр хөөртэйгээр золиослож хөдөлмөрж байгаа сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. 근데 쉽게 포기하려는 마음 버리시기 바랍니다. Гэтэ амархан бууж өгье гэсэн сэтгэлээ хаяасаа гэж хүсэв. 여러분 농사할 때 씨 뿌리는 게 어려운 게 아니에요. Хүмүүсээ газар тариалан ирэхэд үрээ суулгана гэдэг нь 뭐가 제일 хэцүү. 어려워요? Юу нь хамгийн хэцүү вэ? 땅을 준비하는 게 제일 어려운 거예요. 땅을. Газраа бэлтнэ гэдг нь хамгийн хэцүү шүү дээ. 마음 밭을 준비하는 과정이 제일 시간이 오래 걸리고 제일 많은 수고가 들어가는 겁니다. Тэгэхээр сэтгэлийн талбайг нь одоо хөрсийг нь сэргижүүлэхийн тулд маш их цаг хугацаа, маш их хөдөлмөр шаарддаг. 준비된 땅에다 씨 뿌리는 건 어려운 거 아니에요. Гэтэ бэлтгэгдсэн газар дээр үрээ суулгана гэдэг нь хэцүү биш. 전도할 때요. 제일 어려운 건 뭐예요? Сайн мэдээ тарахад хамгийн хэцүү 우리가 зүйл 제일 нь 많이 시간을 들이고 제일 많이 노력하고 희생해야 될 부분은 마음 밭을 준비하는 겁니다. бидний маш их цаг хугацаагаа оруулж, маш их хөдөлмөрж одоо золиослох ёстой зүйл нь сэтгэлийнх нь хөрсийг сэргижүүлэх. 이번 학예성에도 그렇게 전도했으면 좋겠어요. Энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинар ч гэсэн ингэж сайн мэдээ 야, тарахад 말씀 들어와가 아니고요. үг сонсохоор ир гэж хэлэлгүйгээр 진짜 말씀을 들어보고 싶다. үнэхээр нэг үг сонсохыг хүсэж байна. 그런 마음이 들게끔 준비해서 모시고 오는 것이 좋은 겁니다. Ийм сэтгэлтэй болгоод бэлтээд авчрах нь чухал. 아시겠죠? Ойлгосноо? 미안해서라도 말씀을 듣게 해야 됩니다. Хүсэл өчөөж шалтгаан үгийг 이 сонсох. 사람이 이렇게 나한테 잘해주는데 Энэ хүн надад ингэтлээ сайн хандаж байхад 미안해서라도 내 말씀 한번 들어봐야 되겠다. энэ хүний үгийг би ядаж нэг сонсъё гэсэн сэтгэл. 그런 마음이 들게끔 마음을 준비해서 전도를 해야 됩니다. Ийм сэтгэлтэй болохоор сэтгэлийг нь бэлдээд сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархтаа 우리를 구원해 주셔서 감사드리고 биднийг аварч өгсөн талархаж 또 байна. 우리에게 복음 전할 일을 맡겨 주신 것 감사드립니다. Бас бидэнд сайн мэдээ тарах үүрэг албыг даатгаж өгсөн талархаж байна. 주님, 우리가 전도할 때에 많은 또 어려움도 반대도 부딪히게 됩니다. Бурхан минь бид сайн мэдээ тарахад ч гэсэн олон бэрхшээл, havчлагтай нүр тулдаг үлээ. 하지만 주님께서 우리를 구원하기 위해서 받으신 그 고난과 희생을 생각하고 Гэтэ эзэн та биднийг аврахын тулд авсан зовлон, тэр золиослыг санангаа 정말 자원하는 마음으로 희생하고자 하는 마음으로 전도할 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주옵소서. үнэхээр баяр хөөртэй сэтгэлээр, золиослыг гэсэн сэтгэлээр сайн мэдээ тарааж чадхаар бидний зүрх сэтгэлийг зуран бариарай. 주님 다시 오시면 우리 모든 사람 주님 앞에 서게 될 것을 믿습니다. Эзэн та дахин ирвэл энд бүхий л хүмүүс эзэн таны өмнө зогсно гэдэгт итгэж байна. 주님과 복음 위해서 수고한 그 모든 수고에 대해서 하나님께서
칭찬과 영광과 상급으로 갚아 주실 것도 믿습니다. Эзэн таны төлөө болон сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрч байгаа бүхий л хөдөлмөрийг эзэн та магтаал алдар суул шагналаар буцаан өгнө гэдэгт итгэж байна. 우리 형제 자매들 주님 오시기 전에 많은 사람들에게 복음을 전하고 Манай ахын дүүс эзэн таныг ирэхээс өмнө олон хүмүүст сайн мэдээг тарааж 많은 열매를 갖고 주님 앞에 설 수 있게 도와주옵소서. олон үр жимсийг гаргаад эзэн таны өмнө зогсож чадхаар туслаарай. 오늘 배운 말씀 마음에 깊이 새기고 또 복음 전하며 살아갈 수 있도록 항상 도와주옵소서. Өнөөдөр сурсан үгээ сэтгэлдээ гүн сийлээд бас сайн мэдээг тараагаад амьдрч чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 그래, 수고했습니다. За бүгд хичээлээ.